Došli smo do toga da imamo rektora, gospodina Đokića, koji je stao u studente, a da za to nije imao podršku ni svog rektorskog kolegijuma. Jer nismo znali koje studente. Onda je posle toga u više navrata podržao blokade, da bi onda, kada je se postavilo pitanje da li će biti isplaćivane plate za mesece u kojima se ništa nije radilo, on stavio svoj potpis iz jednog pisma, i ne samo on, nego i neki mnogo ekstremniji dekani koji pripadaju tom kolegijumu, u kome stoji da mi ne možemo da radimo, ali nam ne daju studenti. Koliko sam čuo, preko medija. Nešto slično je rekao i sada na policiji. Onda neće da se vidi sa predsjednikom Republike, neće da se vidi s predsjednikom vlade, sad se video s predsjednikom vlade. Samo što ovaj predsjednik vlade nema nikakvu političku težinu, a Vučević je imao neku političku težinu. Ima i danas. Ima i Vučić neku političku težinu. Tako da to je jedna politika koja je netransparentna, nedemokratska. Ona je za ideju imala da omogući pad vlasti i onda organizaciju izbora od strane nekog ko je neizabran na izborima. Bez obzira na svu tragediju koja se dogodila 1. novembra prošle godine, ja mislim da to ne samo da nije pravedno, ne samo da nije zakonito, već i nije u interesu građana Srbije i države Srbije.